Отца и Сына и Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие братья и сестры, интенции этой святой мши, у первой интенции помолимся сегодня у интенции Папы Францишка. Ведаем, что он уже и старейший, и хворый человек, поэтому попросим Бога дарования всех провинов, дарования всех грехов, счастливую смерть. Молимся так само в интенции членов Ружи Мати Божией Шкаплерной и Ружи Мати Божией Остробрамской. Помолимся так само, просим Божьего благословения, даров Духа Святого, опеки Наисвятейшей Панны Марии, всех необходных ласков для Виталия Филипповича, нашего министранта, с нагоды дня его народжения. Виталий, где ты там? Он там. Хорошо. Помолимся за его, нехай Боженька благословляя. Молюся так само за всіх ахвірадавців. За нас просим Божого, до кожного з нас просим Божого пробачення у нашому житті, навертання, дарування. Це вельми важливо, бо з гэтым, з навертанням, даруванням і пробаченням мы меняем свое житье, и сколько его Пан Бог нам даст, можем жить достойно. Попросим Божьего владарства для померлых Юзефа, Александру, Часлава, Леонарду, Александра, Виталия Варакса, Евгена и Владимира, Алены, Марии Ермаковой, 3 года после смерти их померлых семьи Ермаковых, Брониславы Кураш, 5 годов, Эдмунда Мазуркевича, всех померлых семьи Мазуркевич. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую аквяру, споведаюся Богу всемогутному. И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занядбанием. Моя вина, моя вельми великая вина, тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Amen. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Теля великой хвалы
Помолимся. Всемогутный Боже, покорно Тебе просим, научи нас быть разважливыми к словам и чинам. Мы виконували тое, что Тебе досподоби. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, и яки с Тобою живей владарицу едности Духа Святого Бог, праз усе веки вечные. Амин. Сідайте. Читання першої книги Самуэля. У тыя дні падняўся Саул і з 3000 чалавек, выбраных сярод сыноў Ізраіля, рушыў у пустыню Зіф, каб шукаць у пустыні Зіф Давіда. Тым часам уначы Давід і Абісай наблізіліся да войскаў ягоных і знайшлі Саула, які ляжаў і спаў у лагеры сярод палатак. Яго дзіда была уторкнутая ў зямлю каля галавы ягонай, а Абнер і людзі спалі вакол яго. І сказаў Абісай Давіду: «Сёння пан аддаў ворага ў твае рукі, таму дазволь мне адным ударам прыбіць яго дзідай да зямлі. Другога ўжо не спатрэбіцца». І сказаў Давід Абісаю: «Не забівай яго, бо хто можа беспакарана падняць руку на памазаніка пана?» Тады Давід узяў дзіду і збан з вадою, які стаяў каля галавы Саула, і яны адышлі. Ніхто не ўбачыў, не заўважыў і не прачнуўся, але ўсе спалі, таму што пан спаслаў на іх глыбокі сон. А Давід перайшоў на другі бок і стаў на версе гары, так што паміж ім была вялікая адлегласць. І Давід закрычаў Саулу: «Вось каралеўская дзіда, няхай адзін са слугаў прыйдзе і возьме яе, а пан адплаціць кожнаму паводле справядлівасці і вернасці ягонай. Бо сёння пан аддаў цябе ў мае рукі, а я не захацеў падняць руку сваю на памазаніка пана». Гэта Слова Божие. Дякуем Пану Богу. Милосердный есть Пан и ласкавый. Милосердный есть Пан и ласкавый. Благослови душа моя Пана, и все нутро мое имя Его святое. Благослови душа моя Пана, и не забывай про все Его добродействы. Милосердный есть Пан и ласкавый. И Он отпускает все беззаконие Твое и вылечивает все Твои хворобы. И Он життя Твое ратует от загубы. Литостью и милосердностью Тебе коронует. Милосердный есть Пан и ласкавый. Милосердный есть Пан и ласкавый. Долготерпливый шмат милостивый. Не поступая с нами поводле грехов наших и не отплачивая поводле провинов наших. Милосердный есть Пан и ласкавый. Як далеко всход от заходу, так отдалил от нас я наши провины. Як литуется батька над сынами, так змилуется Пан над тими, кто Его боится. Милосердный есть Пан и ласкавый. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянов. Браты, перший чоловік Адам став живою істотою, а пошній Адам – животворним духом. Але не духовне перше,
цялеснае, потым духоўнае. Першы чалавек з пылу, зямны. Другі чалавек з неба. Які быў зямны, такія зямныя, які нябесны, такія і нябесныя. І як мы насілі вобраз зямнога, так і будзем насіць вобраз нябеснага. Гэта слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Алелуя, алелуя, алелуя. Алілуя, алілуя, алілуя. Новую заповедь даю вам, кажа Пан, каб вы любили один одного, як я полюбил вас. Алілуя, алілуя, алілуя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія поводле Луки. Хвала. Тобі, Пані. У той час Єсус сказав своїм вучням: «Кажу вам, хто слухає, любіте ворогів ваших, добро робіте тим, хто вас ненавидить. Благословляйте тих, хто вас проклинає. Молітеся за тих, хто вас кривдить. Тому, хто ударив тебе по щоце, подставуй другую. І тому, хто відбирає у тебе плащ, не забороняю взять і кашулю. Кожному, хто просить у тебе, давай. І від того, хто взяв твоє, не домагайся звороту. Робіте людям так, як хочете, каб вони вам робили. Бо коли любите тих, хто любить вас, якая вам за гэта подяка? Бо грешники так само любять тих, хто їх любить. І коли чините добро тим, хто вам чинить добро, якая вам за тое подяка? І грешники роблять тое самое. І коли позичаєте тим, от кого сподіваєтеся атрымаць назад, якая вам за тое подяка? Бо і грешники позичають грешникам, каб атрымаць столькі ж. Але ж ви любіте ворогів ваших, і чиніте добро, і позичайте, не чекаючи нічого взамін, і буде узнагорода ваша великая, і будете синами Найвышейшого, бо Ён ласкавий до неудячних і до злих. Будьте милосердными, як і Отец ваш милосердный. Не судите, и не будут судить вас. Не осуждайте, и не будут осуждать вас. Пробачайте, и пробачать вам. Давайте, и буде дадено вам меру добрую, утиснутую, утресеную, и зверхом отсыплють вам у подол ваш. Бо якою мерою мераете, такою и вам буде адмерано». Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Сідайте, дорогі брати і сестри. Напевно, хочеться сказати разом з апостолом Павлом, як він каже до Коринтянів у сьогоднішнім уривку со свого послання, які був земний, такі і земні, які небесні, такі і небесного. І як ми носили в образ земного, так будем носить в образ небесного. Які земні, такі і земні, які небесні, такі і небесні. К чому гэта ўсё? А менавіта сёння мы почитали такое трохи дивное Евангелие. Я называю сённяшнее Евангелие таким эталоном, не то что эталоном, але больш так прадпісаннямі быцця хрысціянінам, паводзін хрысціянскіх. То есть Христос як бы яскрава гаворыць, чаму мы павінны вучыцца, як мы павінны ад Яго набірацца той святасці, што мы павінны рабіць. То есть канкрэтныя дзеянні, гаворыць Христос,
для нас, для зямных, бо мы калісьці навучыліся быць моцна, навучыліся быць зямнымі і так моцна, што нам цяпер вельмі цяжка глядзець на неба. Бо калісьці на пачатку, як мы ведаем, Пан Бог сатварыў чалавека. І калі мы чытаем праграму тварэння, бачым, што Бог стварыў чалавека добра. Мы былі поўныя дабрыні. І поэтому добро з'яўляецца эталонам існавання чалавека. Добро з'яўляецца тым, што характэрна чалавеку. І калі памяншаецца добро, то есть эталона зла не бывае. Зло – гэта недахоп добра. Зло – гэта недахоп добра у чалавеку. То есть памяншаецца добро чалавека, і мы гаворым, што чалавек становіцца горшы, злейшы, ці яшчэ што-нибудь і так далее і таму падобнае. А вось памяншэнне, ад чаго залежыць памяншэнне вось гэтага ўсяго уровня добра ў чалавеку, бачым, вось Христос так яскрава нам гаворыць: благословляйте тых, хто вас праклінае, маліцеся за тых, хто вас крыўдзіць. Далей, калі любіце тых, хто вас любіць, якая вам з гэтага падзяка, і далей кажа: але вы любіце ворагаў вашых і чыніце дабро і пазычайце, не чакаючы нічога ўзамен. Трошачкі такі прыклад сёння дае нам першая кніга Самуэля, апавядаючы пра Давіда, пра будучага караля Давіда, які спатыкае свайго, можам так сказаць, суперніка, бо кароль Саул тоже быў памазаны Богом і меў у сябе такую таксама і Божую ўладу, з Божай волі. Хоць ён пераступіў Божыя загады, але таксама вось быццё памазаннікам, не ўзыходзячы на трон, гэта было вялікае выпрабаванне для Давіда. Вось цябе выбралі каралём ці кіраўніком гэтай дзяржавы, а ты ніяк не можаш зысці да ўлады гэтай, зысці, каб уладарыць. Не можаш, бо тут перад табою яшчэ твой супернік. І вось тут праяўляюцца характарыстыкі, праяўляецца, можам сказаць, зрэласць Давіда, насколькі ён дастойны гэтага, на што яго Пан Бог памазаў, насколькі ён шануе вось гэтае памазанне Божае і, можам сказаць, у першую чаргу баіцца Бога. Баіцца Бога. Тут у гэтым пытанні баіцца Бога. А баяцца Бога это не значыць, што вось мець нейкі страх, але гэта боязь Божая, кажа кніга мудрасці, гэта пачатак мудрасці чалавека. Боязь Божа, пачатак мудрасці. І бачым, Давіду Пан Бог, можам сказаць, вось выпрабаванне дае, выпрабаванне. Ён бачыць свайго ворага, у яго ног ляжыць. І кажуць, без руху ляжыць, спіць, і так моцна спіць, што яны ходзяць, мячы бяруць, збаны бяруць, усё бяруць, што хочуць, там шастаюць. Напэўна, вось такі крэпкі сон Пан Бог даў гэтым ворагам ягоным. Мы таксама тут бачым, што вось ад Бога ўсё залежыць сітуацыя. Не даў бы крэпкі сон. Бачым, і паснулі, а дзе старажы былі, дзе гэтыя тыя вартаўнікі былі. Таксама вось усім Пан Бог даў крэпкі сон. Памятаем, як Пан Бог вывеў з цюрмы святога Петра апостала. Тоже даў крэпкі сон усёй стражы. І што было? І дзверы расчыняліся, ланцугі ляцелі, все грымцела, трымцела, ніхто не праснуўся. Вот прайшоў святы Пётр разам з анёламі, выйшаў за браму, і анёлы вывелі яго адтуль і сказалі: ідзі. То есть мы павінны убачыць, што сапраўды ўсё ў руках Божа. Бог дае нам і выпрабаванні дае нам пэўныя, як мы сябе павядзем, ці застанемся мы верным, таксама як выпрабаванне для Абрагама у адносінах да Ісаака тоже было выпрабаванне. Вось як чалавек сябе, ці будзе хватацца за ўладу, ці будзе хватацца за гэтае жыццё,
ці будзе хватацца за тое, што ці будзе зямным, можам так сказаць. Бачым, кароль Давід сказаў, бачачы ворага, і мы падумаем, што вось чалавек, які забіў, як ты яго не заб'еш, ён цябе можа забіць. Цябе. Але сколькі, бачым, і не стараўся Саул, і Бог бярог Давіда, каб Саул яго не забыў. Бо для Давіда была пэўная яшчэ, як бы сказаць, пэўная будучыня для яго. Бо Бог падрыхтаваў, запланаваў для яго пэўныя хвіліны яго жыцця. І поэтому Пан Бог бароніць. І мы молімся і просім Бога, каб Пан Бог бараніў у той ці іншай сітуацыі таго ці іншага чалавека. Але Бог глядзіць, вось так мы молімся, як мы павядзём сабе ў пэўны час выпрабавання. Мы, той чалавек, ці яшчэ што, чи мы будзем на старане Бога, чи будзем на старане зямнога. То есть, ці будзем весці як зямныя. Калі прыйдзецца такая магчымасць, не то, што саграшыць, як павядзем сябе, чи будзем Бога праклінаць. Паглядзім на Йова, кніга Йова, вельмі добрая, цікавая кніга Йова ў старым запавеце, дзе было забрана ў Йова ўсё абсалютна. Ён захварэў, яшчэ мала што захварэў, сеў на кучу гноя, то есть быў адкінуты гэтым грамадствам, адкінуты чалавецтвам, гній там, сядзі. І прыйшлі яшчэ нават сябры, а жонка яшчэ нават хадзіла, чаго ж ты Бога не праклінаеш за сваё жыццё? Паглядзі, як табе цяжка жывецца, яшчэ табе толькі застаецца адно, панаракай на Бога, пасядзі і скажы Богу, што ты пра яго ў гэтую хвіліну думаеш за тое, што я быў такі справядлівы і зараз вось так шмат цярплю. То есть выпрабавання максімальныя ў Йова быў. Гэта настолькі былі вялікія выпрабаванні ў чалавека, што нават розум наш не те самы. І паглядзім, як чалавек захаваўся перад абліччам Бога. І пэўная дыскусія і фінал, напэўна, пэўны вызначаны. Як чалавек захаваўся перад абліччам Бога, ці застаўся зямным, будучы знішчаны ўсім зямным, усім грахом, усей цёмнаю сілаю, але тую нотачку добра, пакоры перад Богам ён сябе пакінуў. Гэта вось такая цікавае захаванне для чалавека, і сёння прапановвае для нас Езус Христус амаль такое ж самае захаванне, як для Йова. Ён гаворыць, што вось мы павінны. Ён не гаворыць, што трэба прыніжацца, трэба хварэць, але гаворыць, як мы павінны дрэсіраваць свой унутраны эгоізм, сваё унутранае я, каб быць добрым хрысціянінам. Каб быць добрым хрысціянінам. Это не дрэсіраваць. Я не гавору, што мы зразу, бо некаторыя людзі гавораць, вось зараз, я вось прыйду да касцёла, прыйду і стану, уже мне трэба верыць у Бога, і гэта не трэба будзе гэта, не можна будзе рабіць, не можна гэта рабіць, не можна гэта рабіць, не можна гэта, не можна гэта. Такое пачуццё, што, а чаго я туды раблю, лепш я астануся тут і буду рабіць усё, а як трывога, дык прыбягу тады да Бога все равно. Паважаныя, тут не сэнс. Христос гаворыць, глядзіце, хочаце. І для чаго гэта? Першае, мы павінны зразумець. Не для таго, каб нас тут нам пашкодзіць. Калі мы будзем вельмі шмат вось гэтага ўсяго браць, вот такога, і рабіць, што хаці, то, напэўна, доўга не пасядзім на гэтым свеце. Напэўна, д'ябал нас не будзе трымаць пры пэўным здароўі, пры пэўным гэтым, і мы раскашаваць тут замнога не будзем. Поэтому, дарагія браты і сёстры, Христос хоча адно, каб мы, выконваючы тое, што Ён нам кажа, каб мы жылі не толькі як людзі, але дастойна жылі. Бо мы ведаем, што і злосці, і ненавісці, і нелюбоў, і дрэнныя адносіны да другога чалавека – нішто іншае, як нервы, як мы гаворым. І нервы даволі вялікія. Хочам, не хочам, мы павінны жыць з людзьмі рознымі навокал нас, з рознымі людзьмі, абсалютна рознымі. І Христос хоча, каб мы
забяспечылі сваё жыццё, каб мы ўраўнаважылі, каб мы навучыліся, як мы павінны адносіцца да ўсяго матэрыяльнага, не прывязвалі сябе да ўсяго матэрыяльнага, што баяліся, вось страцілі 3 капейкі, Божа, страціў там нейкі рубль, ці што яшчэ гатовы памерці з гора, што ён гэта страціў, ён прайграе 1000, прайграе 1 000 000 і аддасць з нерваў на лекарства, як кажуць, каб лячыцца за тое, што страціў 1 рубль, аддасць невядома сколькі, і страціць у 3 разы многа, і будзе да смерці валнавацца, што ён калісьці страціў нешта. То есть вучыць нас, як мы павінны адносіцца да таго ці да іншага, а гэтым самым умець дараваць другому чалавеку. Пэўную хвіліну, можа, той чалавек зразумее, што ён зрабіў, бо звычайна так адбываецца. Пэўную хвіліну і ён пакаецца, пэўную хвіліну і ён памоліцца за того другого чалавека, якому быў калісьці вінен штосьці. Я, як святар, вам гавару, што так звычайна здараецца. Прыходзіць чалавек і гаворыць, ось я быў вінен гэтаму чалавеку нешта, тое ці іншае, ці яшчэ штосьці іншае, ці яшчэ штосьці іншае. Я сапраўды моцна перажываю, сапраўды вось малюся за таго чалавека. Паглядзіце, гэта таксама задатак наш, мы даем, як даючы ў доўг гэтаму чалавеку. І гэты чалавек мае перад намі, можа, не толькі, што ён матэрыяльна нам не воздал, як кажуць, не аддаў, але бачым, часамі можа і духоўна нам дапамагчы. Як бы мы уже загадзя збіралі сабе скарб такі духоўнай дапамогі, духоўнай малітвы на гэтым свеце, дарагія браты і сёстры. Поэтому навучымся. Вось Христос нам дае магчымасць навучыцца, як добра сябе, як правільна, не добра, а правільна, як хрысціяне сябе паводзіць, каб добро ўсё ж такі перавышала на гэтай зямлі. Бо калі мы будзем мсціцца, калі мы будзем рабіць на зло другому чалавеку, калі мы будзем рабіць гэта, калі мы будзем рабіць іншае, добро будзе паменшацца, оно не скончыцца, але оно будзе паменшацца, І зло будзе павялічвацца, але яно абсалютна не павялічыцца і не пераможа ніколі добро, але будзе. А хто ад гэтага будзе пакутаваць? Тыя, хто распаўсюджвае гэта. Не тыя, хто, можа, быў так маленькаю прычынаю, але хто распаўсюджвае гэта, перш за ўсё. Поэтому задумаемся над нашай штодзённасцю, задумаемся над нашым жыццём, падзякуем Богу за ўсе ласкі, што Ён нам дае, і ведаем заўсёды, што вось кожнае цярпенне, заўсёды кожнае нейкае такое, калі мы ў імя Бога ўсё перажыванне, але калі мы гэта ўсё на хвалу Божу пераўтворым, яно нам будзе заўсёды благаслаўленнем. Амен. Вызнаем нашу веру в адзінага Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всего бачного и небачного, и в одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Отца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не створенного, одиносутного Отцу, ради якого все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, сошел с неба и втеломився от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованным так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуча Отца, и знов придет в хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Анна и Животворцу,
які зайця і сина походять, якому разом з зайцом і сином належить поклоніння і хвала, який промовляв праз пророков. Віру в один і святий католицький і апостольський костел, визнаю один і хрост для відпущення грехов і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будущем світі. Амен. Визнаючи нашу віру у Ісуса Христа, узнесем до Бога Отца през Його посредництво наші супольні молитви і просьби. Молимся за святый костел, каб он с удячностью прославлял Бога и вел усіх до збавлення. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, каб тяжкості, з якими ён сустракається під час обвящення Христового учення, умацовували його віру. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за тих, хто обороняє прави чоловіка, каб їх намаганні принесли чеканний плен. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за тих, хто прагне Божого пробачення, каб яны адважиліся приступіць до сакраменту покаяння. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за парафіі, якія не маюць святыні, каб яны змаглі як мага хутчэй яе пабудаваць. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб нашыя сем'і жылі ў любові і згодзе. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Прошу всемогутного Бога в інтенції Отця, святого Отця Францишка, нехай Пан Бог одарить його потребними ласками, дасть йому полегку терпіннях. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся в інтенції членів Матки Божої Руженцового кола, Матки Божої Шкаплерної, Руженцового кола Матки Божої Вострабрамської. Просим для їх Божого благословення. Я дякую їм за їх молитви і, може, прошу так само у гэты час особливим чином молитися так само за нашого святого Отця, просячи для його здоров'я, полегким. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Прошу Божого благословения, даров Духа Святого, опеки Найсвятейшей Панны Марии. Молюся про все необходные ласки для Виталия Филипповича з нагоди його дня народження, хай Пан Бог благословляє. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молюся і прошу так само Бога Всемогутного за всіх хворих людей, терпячих, за всіх людей, хто просив мене в молитві. І прошу про заступництво Отця нашого Фабіяна. Я молюся за всіх людей, до яких ми навідуємо під час навідування душпастерських. Прошу для їх Божого благословення, для їх сім'ї, у клопотах їхніх, навертання для тих людей, які зійшли, може, на дренний шлях, щоб одумалися, убачили, що у Богу їх збавлення. Молюся за нас молодь, за нашу молодь сьогоднішню і за всіх людей. За молодь особливим чином прошу мудрості, особливо в дочиненні сродків масової комунікації. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Прошу Бога Всемогутного за тих людей, від кого залежить спинення воїнів, світла Духа Святого. Молюся за наших ахвірадавців, молюся за людей терпячих несправедливо. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Прошу Божого володарства для померлих Юзефа, Александру, Часлава, Леонарду, Александра и Виталия Варакса, Евгена и Владимира и Алены, Марии Ермаковой и всех померлых семей Ермаковых, Брониславы Кураш, Эдмунда Мазуркевича, всех померлых семьи Мазуркевич. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Добрый Боже, выслухай наши молитвы, дари потребными ласками тих, за кого мы сегодня молимся. Праз Христа, Пана нашего. Амен. Сідайте. Хлеб один
стає Христовим тілом. Плюну Божа, что в полях срастала, и вино, что в громках ужас летний спела, кровью спавшей Сына Бога стала, як той хлеб, что шмат зернятка лучить, хая вяра нас любою злучить, як той келих лучить кропля много, так нас Христе об'єднай для Бога. О, наш пастир весь свой люд збярив овчарні, на святі дорогой за собою, свой костел, как не пропали марно, как мы стали им одной семьёю, як той хлеб, что шмат зернятка лучить, хая вяра нас любою злучить, як той келих лучить кропля много, так на Христе об'єднай для Бога. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутным. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Боже наш Ойче, з належною пошаною складаючи найсвятейшую ахвяру, покорно Тебе просим, каб яна была Тебе на хвалу, а нам на збавлення. Праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. У Богору серці. Возносим их до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Вот как это несправедливо. За правди годна это и справедлива, слушна и збавенна. Каб ми завсюди і всюди Тобі складали подяку. Пане святый Ойче, всемогутный, вечный Божа, праз Христа Пана нашего, бо Он з литости до грешного человечества народился с Панны Марии, праз свою муку на крыжи вызволил нас от вечной смерти, а праз свое з мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому за анёлами, арханёлами, с усими святыми мы обвещаем Твою хвалу разом с ними, вскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Хосанна на вышинях. Соправды, Боже, Ты святый, справедливо хвалит Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа,
Дейсною моцею Духа Святого Ты все оживляешь и освячаешь, и неспинно збираешь народ свой, ка от усходу солнца до заходу, складав имени Твоему чистую ахвяру. Тому у едности з усім костелом у перший день тыдня, коли Иисус Христос воскрес и спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцею Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталіся яны телом и крывёю Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вечеры узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыцця ў хвале. Пане, успоминаючи збаўчую муку Твоего Сына, а так само Яго цудоўнае воскресение ў неба ў шэсце, і чакаючи од другого прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую живую и святую ахвяру. Узглянь, просим, на дар Твоего костела и прими его, як ахвяру, якой Ты пожадал быть умилостивлены. Дозволь, каб мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, каб мы змогли отрымать спадчину с выбранниками Твоими, найперв с Найсвятейшей Панной Богородицей Марией, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святыми архангелами Михалом, Рафалом и Гавриэлем, со святым Казимиром и благословленным отцом нашим Фабияном, и всеми святыми про заступництво, яких мы сподяемся на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принясе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым мацаваць у вере и любови костел Твой, які пилигримуе на земли со слугою Твоим папам нашим Францишком, бискупом нашим Юзефом, с усими бискупами, усим духовенством и усим народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбов этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою всіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и всех, кто у ласцы Твоей дышал з этого свету. Милостиво прими владарство Твое, где и мы сподяемся быть к образом с ними завсёды радоваться Твоей хвале. Праз Христа Пана нашего, праз якого дорваешь свет усялякими добротами. Праз Христа с Христом и в Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть у небе,
Пане, збав нас от усякого злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою. Чакали исполнения счастливой надеи и престя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твоего володарства и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и володариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою, супокой с тобою и с Духом Твоим. Супокой с тобою, супокой с тобою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную, Паней.
шляхи тернисты, успокусал час. Иисусова тело подражает нас. Хлеб и вино с Богом лучше нас. Молимся, всемогутный Боже, ученикам ми досягнули збавлення, задаток якого отримали в гэтым сакраменте, праз Христа Пана нашого. Святий Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні. Будь нам обороною, собрать спокусов и пастор злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, моцею Божию, скинь у пекла сатану и інших злых духов, які на згубу душов снують во свете. Амен. Калі ласка, некалькі аб'яў на гэты тыдзень. Сённяшняга дня распачынаецца навенна да святого Казіміра. Будзем чытаць навену пасля вечарняй святой імшы у нас у парафіі. І ў наступную нядзелю таксама. Наступная нядзеля нас асаблівая. У пачатак, конечно, сакавіка месяца, ўжо весна распачынаецца, правда, она так неяк і была, вясенняе настроение, цэлую зіму было. Поэтому для нашей парафии это так, еще один такі вялікае свята, вялікае парушэнне, такое урачыстасць. У нас будзе удзяляцца сакрамент бежмавання, канфірмацыі, узмацнення нас у веры. Гэта, можам сказаць, такі сакрамент, які не толькі падкрэслівае нашу хрысціянскую сталасць, стабільнасць, можам так сказаць, але таксама сакрамент, які дае асаблівую, узмацняе ў Божай ласкі, дае Божую ласку, каб мы мужна вызнавалі нашу веру. Видите, мы до касцёла прыходзім, не толькі прыходзім, бо папрывыкалі, але мы хочам выпрасіць вось гэтым прыходам, вось гэтым намаганнем Божай ласкі для нас. Я сёння гаварыў падчас казання, што сколькі трэба намаганняў, каб паводзіць сябе вельмі добра на працягу жыцця, быць такім чалавекам нябесным. Але мы ведаем, што вось гэтыя ўсе намаганні даюцца чалавеку, і мы выконваем гэтыя намаганні, дзякуючы Божай ласцы. Перш за ўсё, не толькі я захачу і зраблю, не. Божай ласкі выпрасім, і у супрацоўніцтве з Божай ласкай мы гэта учынім. Вось, поэтому просім заўсёды Божай ласкі. Нават хочам, вельмі стараемся адвучыць нашых дзяцей ад гаджетаў, ад тэлефону. Прасіце Божай ласкі для гэтага. Як не будзе Божай ласкі, не адвучыце нічога. Поэтому так трэба выпрасіць Божай ласкі заўсёды у навуцы і ва ўсім. Вучым, калі чаму не ходзіш да касцёла, вучыцца трэба, гэта трэба, часу нема. А ні на што і не будзе часу. Калі не пасвеціш на Бога хоць адзін час, ні на што часу не будзе. Нішто і не запомніцца, ты вывучыш, але што вучыў бы час, то будзеш вучыць 10 часоў. 10 часоў. На ўсё Божая ласка патрэбна. На навуку тоже Божа ласка. Думаем, што вот адкінем Бога і тут самі ўсё зробім. Не. А потом плачам, ксёндз, молитесь, бо двойку получыў, ай-яй-яй. Не молился сам, причем ксёндз двойку не получал. Вот, сам не молись, сам получил. Поэтому, дорогие браты, Божья ласка нам потребна везде. Я вам скажу такую смешную историю, только не смейтесь мноцно. Я уже рассказывал, где был, wszędzie был. Есть по-польски wszędzie, да, wszędzie, да. Ну да, так. Жарт такі, но з одной жанчиной. Это было на самой справе. Так мы размовляли с одной жанчиной. Ой, прошу ксендза. Я была wszędzie. И 3 километра за wszędzioj.
гэта трохи, ну, показать, что и больше была, чем сегодня, да, ну, але питание такое, трохи так смешно, поэтому стараемся, дорогие, стараемся, как Божья ласка нам потребна, поэтому будем просить наступную неделю Божьей лаской, как мы могли дальше, и кажуть, пойти, не только там до определенного момента наших махчимостей у человека, але каб и Бог поблагословил, и мы далей могли поза гэтыя махчимости выехать. І святая імша у Стоўбцах у нас будзе на працягу таго тыдня ў панядзелак у 9 і 18, а ўторак, серада і чацвер толькі ў 9 часоў. У пятніцу 9:18, у суботу у 10 и 19. У 10 и у 19. Там просили мне имшу на 10 часов, поэтому, ну, будет у 10 и у 19. У неділю святая імша, як заўсёды, в 11 і 18. На працягу гэтага тыдня пастараемся паспавядацца, падрыхтавацца да сакраменту бежмавання. Вось, напрыклад, у пятніцу у нас імша ранай вечарам, у суботу пастараемся прыйсці, мы двоих будем спавядаць тут, поэтому будзе магчымасць падрыхтавацца і падрыхтавацца добра да сакраменту бежмавання. Сакрамент споведзі абавязкова, то есть кожны, хто ідзе да бежмавання, павінен прыйсці да споведзі і прыняць камунію падчас удзялення сакраменту бежмавання. Як я ўжо згадаў, што распачынаем навенну, сакрамент бежмавання ў нашай парафіі адбудзецца у наступную неділю 11 гадзіне. Удзеліць біскуп Андрэй Зноска. На данный момент прыняць згаданы сакрамент мае жаданне больш, чым 60 чалавек. Калі хто з кандыдатаў адсутнічаў учора на рэпетыцыі, карткі можна запоўніць сёння, яны ляжаць на століку насупраць кіёска і пакласці ў карзінку. Я яшчэ вельмі прашу, можа, у каго ёсць старэйшыя бабулі, якія могуць дайсці да касцёла, ці дзядулі могуць дайсці да касцёла, але яны не абежмаваныя. Але яны могуць там дайсці да касцёла, каб пабежмавацца у памяці, так, ці помніць, ці вучыліся, ці не прыведзіце іх, калі ласка, да касцёла, каб біскуп іх таксама пабежмаваў, а яны не былі бежмаваныя. Старэйшыя людзі, запытайцеся, так, каб это ўсё, ну, не скажу, что мы не вучились, не могли учиться, а человеку уже 90 год. Да. Поэтому, коли ласка, приведите их у всех, кто есть у вас, и не был бежмованы, старейшие, уже старейшие, это, ну, я лечу так, после 70 уже так, это уже так трудновато часами дойти до костела, и коли ласка, вельми прошу. Я хочу подяковать вам за ваши ахвярования на костел, на наши справы костельные. Что мы робим зараз? Ось робим проект, дальнейший проектик алтара, уже амаль что готовы. Запроектовали это все, закупливаем материал на это, закупили уже частково дуб, как далее выразать этот алтарь, выразать алтарь еще часточка там по краям будет с этой продолжится вот этот витраж, який там был, как было пригожее. Ну и будем это вось займаемся упрыгожваннем касцёла, алтар, вось гэтую частку, каб вось гэта сапраўды было так прыгожа. Таксама я, і кажуць, трошачкі ўжо прыглядваюся, каб дзе здабыць сапраўдны арган для нашага касцёла. Ну, ёсць магчымасць набыць арганы быўшыя, як кажуць, у ужыванні ўжо. Яны намного дзяшоўшыя, бо сапраўдны арган каштуе вельмі дорага, чым навейшы, чым даражэй, але так где-то 20-30 гадоў, 40 гадоў аргана можна набыць такі арган, адрамантаваць яго, і ну, ён будзе граць вельмі добра, як новы, але гэта ўжо, кажуць, ну, не новы считаецца, новы, як заўсёды машына новая, паслужыць доўга, гэта тоже арган паслужыць годов, ну, 1000, может, и что, я думаю, хватит на наш век. Вот, поэтому мы постараемся где-то набыть этот орган, нейким чином домовиться, это не так хутка может здариться, вот это так бы для нашего костела вельми пригодилось. А на сегодня мы займаемся
алтаром, займаемся канфесіяналам, будем займацца, бо на гэта куплены матэрыял есть уже, але вось трэба таксама паціхоньку зрабіць невялікі праект і зрабіць канфесіянал, які будзе знаходзіцца там, дзе ксёндз спавядае, такі канфесіянал касцёльны сапраўдны. Патроху будзем старацца нешта рабіць у касцёл. Гэта першае, што тычыць нашага касцёла. Адпаведна, працы вядуцца таксама ў Свержні ў касцёле. І я дзякую там і тым, хто дапамагае, і тым, хто прыходзіць там да касцёла, як перадаўцам. Нехай Пан Бог благословляе. І вядзем далей працы па праектаванню, там, дзе стары касцёл, капліцы гэтай, пакуль вядзем працы па праектныя дакументы робім, гэта тоже таксама коштуе. Пагэтаму я дзякую за вашыя ахвяраванні, за дапамогу. Пастырскія наведванні на наступным тыдні. Ксёндз Кірыл на наступным тыдні у сераду, чацвер, пятніцу, суботу будзе з пастырскімі наведваннямі Стары Свержань, Дразды, Ператокі, Залужжа, тая частка Стаўпетчыны. Я буду з пастырскімі наведваннямі панядзелак, аўторак за возерам, вось гэтая частка Стоўбцаў, як мы называем за возерам. І уже так 3 дні я там быў, наведваў, і яшчэ па гэтаму, я думаю, дня 2, і мы там закончым наведванні, пастырскія наведванні. Затым Акінчыцы, я думаю, гэта будзе на гэтым тыдні, вось гэтая частка Стоўбцаў, потом уже пойдем туды у Свержанскую парафію, больше яшчэ не былі, там з той стороны, там не вельмі много вернікаў стороны Вішняўца, там Любкаўшчыны і так далее, і таму падобнае, там вось эта частка. Уже там троху былі, наведвалі, але яшчэ трэба наведаць. Я думаю, мяркую, што пару тыдняў яшчэ мы здолеем паблагаславіць домы, памаліцца, але галоўная мэта наведваннем таксама і паслухаць парафіянаў, памаліцца, перш за ўсё памаліцца, бо это найважнейшая справа Божая, папрасіць Божай ласкі для кожнай сям'і, паслухаць, пагаварыць, вось гэта вельмі важна, знаеце, вельмі важна. Я яшчэ таксама заклікаю, у нас ёсць такая вельмі цудоўная магчымасць, я гаварю, у нас ёсць ксёндз Кірыл, які працаваў кіраўніком архідыцэзіяльнага суда, таксама зараз не кіраўнік, але суддзёю з'яўляецца і мае магчымасць дапамагчы падрыхтаваць адпаведныя дакументы, у каго ёсць клопат. Напрыклад, хто быў замужам, жанаты, шлюб браў, а можа гэты... Там ёсць пытанне, развода ў нас няма у касцёльнага, але ёсць таксама пытанне, ці сужэніцтва, ці шлюб той, які бралі, быў сапраўдны, ці што было добравольна і свядома, ці былі гэтыя саблюдзены ўсе фактары. Пагэтаму можна напісаць пэўную заяву, калі мы так маем сумненне ў добравольнасці і свядомасці шлюба, каб вось жыць сакраментальным жыццём. Это не так вот, ай, хай будзе. Мои дарагія, Божая ласка, одно толькі пытанне стаіць. Пан Езус сказаў, што ясна і коротка. Хто спажывае маё цела і п'е маю кроў, мае жыццё вечнае. Хто не мае. І для нас должно быць боязнь Божа, пачатак мудрасці. Не папасці ў жыццё. Я разумею, што нам усё адно, я хаджу да касцёла, яны не хочуць хадзіць, яны не могуць, яны вот, і начинаюцца адгаворкі. Не будуць мець жыцця вечнага. Это ж вы пры адной толькі думкі, што вось гэты мой блізкі чалавек, муж, дзеці не будуць мець жыцця вечнага. Чалавечай, ты не пападзеш, будзеш шляцца па чыстцу невядома сколькі, што не навучыў, ці не навучыла дзяцей. І яны не попадуць. Это жах палахлівы, як я кажу. Это такое беларускае слово новое такое, ужаснейшее, што можа вогуле не прадставіць. Толькі падумайце, не будуць мець жыцця вечнага.
Это страшно. Дорогие, задумайтесь над этим. Есть магчымасць, скарыстайцеся. Перад наведваннем таксама будуць тэлефанаваць. Калі пра каго забыліся, тэлефануйце самі, записывайцеся ў ларку ці на вайберы. Хто хоча прысвяціць сям'ю Найсвяцейшаму сэрцу Езуса, прашу папярэдзіць падчас тэлефоннага званка. У ларку ёсць малітоўнік Ойчэ наш, катэхізіс да падрыхтоўкі да сакраменту канфірмацыі, абразы свечкі і іншае. Ёсць ужо студзеньска-лютаўскі нумар часопіса «Аве Марія», прысвечаны юбілейнаму 25-му году, які папа Францішак абвясціў пад дэвізам «Пілігрымы надзеі». У чым сутнасць юбілейнага года і як яго найбольш плённа перажыць, даведаемся з матэрыялаў нумара. Пры выхадзе з касцёла каля кіёскі будзе стаяць скарбонка, якую можна прыносіць коробка. Бачыце, я ўжо пра скарбонкі ўсё время думаю. Коробка, у якую можна прыносіць вербы з мінулых гадоў без упрыгожванняў, то есть без этих пластиковых этих разных кветкаў, каб можна было іх спаліць і прыгатаваць попел на папяльцовую сераду. Прыносіць можна до 3 сакавіка. Вось кто там? Это вы будете говорить. А я и забыл, как вы стоите. Да? А зараз слово нашим гостям Юры и Галины Лугавцовым з Минска, які расскажут нам про реколлекции для семейных пар. Калі ласка. Подойдите. Послухаем. Хваленый Иисус Христос. Мы будем читать, потому что мы очень волнуемся, и чтобы не упустить какую-то важную мысль, мы себе наше свидетельство записали. Как уже нас объявили, мы удельники католического руха «Сужонские сустрэчы», которые проводят реколлекции как основные для супружеских пар, также для и священников, братов, сестер. Вот Ксёндз Кирилл удельник так само этого руху. И мы коротко расскажем именно наши свидетельства, как мы пережили вот эти основные реколлекции. В супружестве мы с Юрой 18 лет. И когда мы поженились, казалось, что все горы нам по плечу, мы ведь любим друг друга, вроде как хорошо друг друга знаем, проводим много времени вместе. Мы много читали и готовились к семейной жизни, к появлению детей, но на деле оказались во многом не готовы ни к быту, ни к родительству. И пришли какие-то испытания, с которыми мы не справлялись. Когда появлялись дети, я полностью сместила свой фокус с любимого человека на них. Мы стали меньше внимания уделять друг другу и меньше интересовались друг другом. Стали нарастать какие-то недосказанности, обиды, непрощения, ссоры. А спокойно поговорить в какой-то обстановке у нас не получалось. Мы уже даже порой не знали, о чем можно разговаривать. Куда-то прятали наши нерешенные проблемы, отдаляясь дальше друг от друга. Иногда даже были такие мысли, что, возможно, Бог где-то ошибся, когда нас соединил, потому что мы чувствовали, что как будто бы разные чужие люди. Мне было сложно говорить с Аней о том, что я чувствую, почему переживаю. Ведь я не просто мужчина, я муж, и не пристала главе семьи из-за чего-то там нервничать. Я не хотел разговаривать, накапливал обиды. Нарастала наша с Аней отчужденность. Я не знаю, куда бы мы пришли, если бы я не пришла в мае 2017 года на имшу в костел, где в конце имши вышла совершенно мне незнакомая пара и начала рассказывать про мою жизнь. То есть их история была настолько похожа на наши с Юрой переживания. Но вот они уже стоят вместе много лет спустя и счастливы от этого. Они приглашали на реколлекции, которые дали их отношениям шанс. Я тогда подумала, что нам очень нужен этот шанс. Попросила на всякий случай нас записать, с надеждой пошла домой уговаривать Юру. Когда Аня предложила мне поехать на реколлекции супружеских встреч, первой реакцией было «Зачем? Мы уже так давно в браке, но до сих пор не смогли научиться жить по-настоящему вместе, как ни пробовали. Разве нам могут помочь какие-то несколько дней, если нам не хватило более 10 лет совместной жизни?» Но я согласился. Хотя бы просто из-за того, что представлялась такая редкая возможность выбраться куда-то только вдвоем.
Да и что плохого могло случиться? Это же мероприятие только на выходные дни. Максимум попросят что-то рассказать о наших семейных проблемах. Ну а если не понравится совсем, уеду домой. Как же я ошибался. Во-первых, ничего о нас и о наших проблемах рассказывать нас не попросили. Во-вторых, желание уехать домой хоть и было первое время, но очень быстро развеялось и не появлялось более. Я была рада, когда Юра согласился. Конечно, не могу сказать, что вырваться было так легко. И дети начали болеть, и у мамы до последнего были вопросы, сможет ли она нас отпустить. Но вот, слава Богу, Бог дал такую ласку, у нас все получилось. Когда приехали на реколлекции, я была очень удивлена программой. Никогда подобного я не видела. Хотя было много на каких реколлекциях. Каждая минутка этих реколлекций была продумана, и все было создано вот именно для нашего с Юрой, то есть для мужа и жены, для общения в комфортных условиях. Нам ни о чем бытовом думать вообще не приходилось. На реколлекциях мы с Юрой, как в первый раз, встретились, взглянули на наш с ним диалог, на наше общение и смогли искренне обсудить такие темы и поднять вопросы, которые в жизни мы вообще не поднимали или боялись, или уже не хотели говорить на какие-то темы. Я увидела в Юре заново любящего, заботливого, переживающего, в то же время испытывающего какие-то свои страхи, тревоги, то есть живого, настоящего человека. Сама смогла в конце концов поделиться собой и своими переживаниями. И оказалось, что мы по-прежнему любим друг друга. Только наши отношения запылились. Мы не заботились о них. Нам не хватало времени. Все куда-то бежали, суетились, думали вот о земном, как сегодня говорил ваш Пробыш. А на реколлекциях было то драгоценное время и возможность, чтобы уделить друг другу внимание. Пережитый на реколлекциях опыт общения по специальной программе помог мне взглянуть на Анюту с любовью и нежностью. Именно так, как я на нее смотрел на нашей свадьбе. В воскресенье мы уезжали домой с чувствами взаимного принятия и любви, и надеждой, что можно иметь более глубокие и искренние отношения, как раньше, когда-то давным-давно, в самом начале нашего «мы». Да, реколлекции не решили всех проблем. У нас и после реколлекций бывают ссоры и кризисы. Но сейчас нам проще. Проще понять один одного, принять чувства и разности друг друга. Мы знаем, что над отношениями, нашими отношениями, надо работать. А опыт пережитых реколлекций нам в этом очень и очень помогает. Мы хотим пригласить вас на такие реколлекции, Которые пройдут 7-9 марта в деревне Лесковка, Каритас, это под Минском. Они начинаются в пятницу вечером, заканчиваются в воскресенье после обеда. Проходит для супружеских пар, без деток, то есть приезжает только супруга и супруг. И мы хотим сказать, что эти реколлекции подходят не только для тех, кому нужно чинить отношения, да, но и также для тех, кто только поженился или кто уже живет вместе, для того, чтобы сделать отношения более глубокими, идти дальше дорогой понимания, взаимной поддержки, любви. И для взрослых тоже, которые уже много лет вместе и отметили уже не один юбилей, возможно, в своей семье, чтобы тоже взглянуть друг на дружку уже заново, открыть друг друга заново. Приглашаем также, хотим сказать, отметить, что приглашаются не только те пары, которые венчаны, да, но те, кто и живут вместе и по какой-то причине не могут повенчаться, либо кто, опять-таки, живет вместе, но уже принял решение, что им нужно повенчаться, и они готовятся к этому венчанию. То есть все пары абсолютно. Какое-то время после имши мы еще будем в костеле. Здесь. Можно будет подойти, пообщаться, задать вопросы, ну или сразу записаться на реколлекции. Спасибо вам Спасибо. большое. И так само, коли там муж, жонка православные, тоже можно ехать. Не бойтесь, да. Примите Божие благословение. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Амен. Идите у супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Помияне наш судотвор.
помияне наш чудотворца, стал вечный оборонца, нам шаг смоления покажи, край наш от греха бережи. Помияне наш чудотворца, стал вечный оборонца, нам шаг смоления покажи, край наш от греха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугаў Твоїх, які побожним євангельським життям і аданим служенням поширали сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твоего святого, обвяшчаючи Слово Твое і удзяляючы святыя сакраменты. А дары ласка і хвалы алтара слугу Твайго айца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваю апекаю дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Хрыста, Пана нашага. Амин.